कुकीसिंगना राजस्थान की सानारोइसिंग लुट तौखिबगी थौदोक यामना हक्चिना लवी अशोक गेहलोत इम्फाल की खुमल लंपाक्ता हंदक्ता पांगथोखिबा हुम्फुमापन सुबा नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप लिसिंग अनि कुनमंगा लिसिंग अनि कुनतरुक यावबा लाकपा राजस्थानदगी सानारोइसिंगदगी था सिगी तरागा हुमदोगी अहिंग नोंयाइदा इम्फाल दिमापुर लंबीगी मफम अमदा कुकी खुलाई पाइबा मिलिटेंटसिंगना गन पॉइंट लुट तौखिबगी थौदोक राजस्थान की हानगी चीफ मिनिस्टर अशोक गेहलोतना थौदोक अदु यामना किनिंगाई ओइबा अमदी तमथीबा थवोंगनि हाइना फोंदोरकली थौदोक असिगा मरी लेनना मणिपुरदा सानाबा यावबा लाखिबा सानारोइसिंगी इमुंग मनुंगदा राजस्थान की एजुकेशन मिनिस्टर दा अइबा चेरोल पिसिंदुना थौदोक अदुदा चेनरिबा मियोइसिंग चपचाबा एक्शन लौखटनबा हाइजखरे अशोक गेहलोतना मखा तादुना हाय थौदोक अदुगी मतंगदा राजस्थान गवर्नमेंट अमसुंग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करंबा मखलगी अकनबा एक्शन लौखटपा लेख्रबगे थौदोक अदु तराइना लौरोइदबनी मरम असिना थौदोक अदुगी मतंगदा स्टेट अनिगी ऑथोरिटी सिंग तानादुना चपचाना थिगटकदबनी महांगना मखा तादुना हाय हौजिक इंडिया पुंबना खंगले हौजिक मणिपुर की ओरिबा फिबम असी यामना लुई मसीगी मथक्ता मणिपुर असी प्रेसिडेंट रूल थमदुना चही अनि हेना थोकिबा इरांग असी नमथनबा होटनरिबनी चेरग असिदा करम तौना राजस्थान गवर्नमेंटना सानारोइ सिंगबु स्टेट असिदा अखनबा सिक्योरिटी सिंग यावदना तराई तराई थारिबनो हानसु महांगना मराल सीखी थौदोक असिगा मरी लेनना राजस्थान की टीम कोर्स ओइखिबा सोहल रामना फोंदोरकपदा सानारोइ सिंगदगी लुट तौबा मतमदा कुकी मिलिटेंट सिंग अदुना फुसैबा तौबा लेखिदे अदुबु सानारोइ सिंग नौरिबा महिरोइ सिंग ngakta ओइबना मसादा पाखटपा अमदी अकीबा फावबगी थौदोकती लेखि थौदोक अदुगा मरी लेनना डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर डॉक्टर एम भेटो सिंगना ऑफिशियल ओइना बॉर्डर अमा थोक्तुना थौदोक अदुबु थिगटनबगीदमक सेनापति अमसुंग कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की एसपी सिंगदा अइबा चेरोल पीदुना खंगनख्रे हाइखि जर्मन रोड टाइगर रोड तौखाइरमले जर्मन रोड कुकी सिंगी लाइफलाइन नि हारिबसी याबा ngamloi ZUF माइकई क्यादगी कुकी सिंगना चुरचांपुर अमदी कांगपोक्पी ताबा याबा लंबी जर्मन अमसुंग टाइगर रोड सेमबगी मतांगदा यानिंगदबा फोंदोकनरक्लिबा सिगी चैरक्ता ngarang हारिबा लंबी सिगी मफम खरदा मसक खंगदबा मियोइसिंगना लंबी चटपा यादबा मखै तौखाइदुना थमलमले हाइरि अमरोमदा जेलियारोंग इनपुइनगा मियामगी हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल अमसुंग कस्टमरी राइट सिंग थवोइदना कुकी सिंगना मखोइगी लाइफलाइन सिंगनि हाइना आइन काइना सेमरिबा जर्मन रोड अमसुंग टाइगर रोड असी कैदोंगैदसु याबा ngamloi हाइना लालहौलुब जेलियारोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF ना थादरकपा चेरोल अमना फोंदोरकली फ्रंट असिगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ना थादरकपा चेरोल अमना हाय कुकी सिंगना लोना यादबा मोंगदा नौना सेमगलिबा जर्मन रोड अमसुंग टाइगर रोड असी जेलियारोंग इनपुइनगा कम्युनिटी ना मसक खंगदे कुकी सिंगना सेमगलकलिबा लंबी असिदा जेलियारोंग मियामना नुंगनांगबा पोकली मरमदी कुकी सिंगना पाकसना आइन काइबा थबकसिंग मरु ओइना ड्रग ट्रैफिकिंग तौबा आर्म स्मगलिंग तौबा अमदी मसक खंगदबा इमिग्रेंट सिंग लांथोक लांसिन तौहनबा सिना मरम ओइरगा लमदम असिगी येलहौमी प्रूफ सिंगी लम सिक्योरिटी अमसुंग तंगदु लैताना लैबदा यामना चाउना अकाइबा पीरी कुकी सिंगना सथरगलिबा थवोंग सिंग असि सेंट्रल अमसुंग स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना मिसंग मिखाई नाइदना तौफम थोकपा ड्यूटी सिंग तौदुना आइना यादबा मोंगदा कुकी अंडरग्राउंड सिंग यावना लंबी सिंग असिगी परिंगदा खुंदारिबा नगा प्रूफ सिंगदा अकी अखंग पुअनबा मसुंग लंथुम मांगहन तानखिबगी थौदोक सिंग अदुगिदमक चपचाबा एक्शन लौगदबनी लुप असिना मखा ताना अकनबा वार्निंग अमगा लोइनना कनागुंबा मियोइ सिंगना जेलियांगरोंग इनपुइ टेरिटोरी दा आइन काइना पोपी पांबी थारिबा अमदी थाबदा सेनबा सिंगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौखटलगनी हाइना सु फोंदोरकली बॉर्डर फेंसिंग सिदोक लंबगी पुलिसना थिगटपा हौख्रे था असिगी तरागा मरी अमसुंग तरा मंगागी लोनाबा अहिंगदा न्यू सोमतान एरिया की बॉर्डर पिलर नंबर हुम्फुगनिथोय अमसुंग सब्सिडरी नंबर हुम्फुनिथोय पॉइंट अनीदा म्यांमार अमसुंग मणिपुर की लोनाबदा खाबा बॉर्डर फेंसिंग मीटर 150 रोम फेंसिंग पोस्ट सिंग कक्थतुना सिदोक लंबगी थौदोक असि मनाक नकपदा तारिबा एलहाइस जांगलोंफाई कुकी विलेज की मियोइसिंगना ओइरंबा याय हाइना चिंगनरी हिरम असिगी मतंगदा मणिपुर पुलिस की सीनियर ऑफिसर अमना फोंदोरकपदा खारिबा बॉर्डर फेंसिंग अदुगी योट की पोस्ट 94 रोम कक्थलबा मतुंग संबल अदु सिदोक्तुना थमलंबनी सिदोक्तुना थमलबा फेंसिंग की पोर्शन अदु फेंसिंग की थबक सुरिबा बॉर्डर रोड टास्क फोर्स BRTF की टीम अमना मखाताना संबल खाबगी थबक हौनबा था असिगी तरागा तरुक्ता मफम अदुदा चंगसिनबा मतमदा थेंगनरखिबनी हाइरि पुलिसना फील्ड इन्वेस्टिगेशन तौबा मतमदा
El Hais Janomphai haiba khulasi punna yumna khumpurom leiba khulni aduga Myanmar thangba maikaida khulasi masa oina kuki khul amasu tari maram asina thodogasi haiba khul ani asigi khunja singna tawramba oigani haibasi achauba chingnaba amani haina phongdokle fencing sidokpada senaba singaduna portable generator sizinaduna yot ki post singadu kakthalamba oigani hairi hiramasiga mari leinana mafam adubu koliba Molcham Police Station FIR ama chanduna investigation chathaba Houkhre amadi investigation team da yauriba Molcham Police ki official singna mafam aduda khundariba yum singda changduna khunja singda wahang pahong tawkhre aduga mafam aduda ahenba police amadi taraga taret suba Assam Rifles ki ahenba personnel sing thajinduna mikupna hum singna lehen khre hairi census maram chade hangachaba ngamba officer yaude Jitendra Manipur ki hauzik oriba phiba masida census pangthokpa maram chade haina India lengakta paudamba ngamba officer amata leite haina Campaign for Just and Fair Delimitation JFD gi convener Jitendra Ningombana phongdokre census amadi delimitation matangda leptana satharakpa miyamgi oiba mifamgi makha tarakpa oina ngasi mayang Imphal ani longbida Kuman Laibaki Lamyanba Kangrup KLLK amadi Women Welfare Association WWA ga kusam naraga pangtho kiba mifamda wafamasi phongdo kibani mifam aduda mahakna haiki kumjalising aniga kun kamangagi April da lup kaya punsinduna JFD sem kibadagi miyamgi mifam kaya pangthoktuna lakli Manipur da hauzik oriba phiba masida census pangthokpa yaroi haina JFD na achetpa phirep lauduna lakibani hiramasiga mari leinana Ministry of Home Affairs Manipur gi governor amadi mari leinaba authority singda census pangthoktanabagi maram piduna Serol Pishin Balaikre, Adum Oinama Ngasi Faba Pakum Amata Pirak Balaitri, Mipam Aduga Mari Lenana, JFD Secretary Finance Sunil Kumar Nahai, Purup Karadi Census Pangtok Pangai Duna Labogum Tauri, Mitop Kandriba Makai, Census Toba Yare Haiba Kongtang Asi, Japjana Lepminasi. A Sina Relief Camp Talaiba, IDP Singi Award Apasing Report Pikalak Naba Direction Pikre. Manipur da thokliba irang asiga mari leinana Supreme Court ki direction matung inna Justice Gita Mital na lusingba myoi ahumna saba committee da relief camp ta lairiba IDP singi award apagi report sing athubada bikhalakadabani haina Supreme Court na direction pikre Supreme Court ki direction asi Chief Justice Surya Khan Justice Dipankar Datta amasung Justice Joy Malia Bagsi ki bench na Manipur High Court ki order amabu challenge tawduna jathakhiba hearing amadani Petitioner na High Court of Manipur da PIL ama thaduna Churasampur da hangliba relief camp taraga mari da IDP singna award apa kya lairiba sigi matang da justice pibina ba haijakhibani adubu Manipur High Court na hariba PIL asi Supreme Court of India gi directive makhada thokliba irang asibu kupna yengsinduna report pirakna bagidamak Justice Gita Mital na lusingba myoi ahumna saba committee ama semkhrabanina High Court na madada interfere tawfam thokte haina PIL adu lokhatana thamkibani hairi Supreme Court na chathakhiba case asigi hearing petitioner gi council na phongdokhibada Justice Gita Mital na lusingba myoi ahumna saba committee adu gi tongan ba report sing court ta pikhalakre aduga report sing adu hojik New Delhi da lairi committee sina makhata na irang asigi chapchaba haurak phamamadi kamdauna haurakibano habadu irai laina committee na thigatpa ngamdana lairi Petitioner sing asina irang na maram oiduna relief camp ta lairiba IDP sing da award apa haibadi nomagi sang daba yadraba potlam ana layeng amadi makhogi punsi mahingda asauba ahoba sing lairiba si High Court of Manipur da mari leinaba authority da direction pibiyo haina PIL adu thakibani hairi Additional Solicitor General Aishwarya Bhartina Manipur State ki mahut chiladuna Supreme Court ta phongdokhibada Gita Mital gi committee na irang asigi matang da court ta pikhalakpa yaba report sing pikhatkre aduga hariba relief camp ki matang asidadi hauzik kupna khanari haina phongdokhi Supreme Court ki bench asina nakalani makki submission tarba matung Justice Gita Mital ga committee ga makha tana hiramasiga mari lenana thigatlaba matung relief camp sing da lairaba award apa singi report sing tangai fadrabadi tha ani gi manungda Supreme Court ta pikhalakadabani haina direction pikhi Isai nongmai hayengdagi thinglagani
Hayeng January 18 lamdam asida isai nongmai sumang lila hauksi melana chingba tawbada athingba thamle loinana hayeng numidang dagi drive chathaba hawragani maduda tholakpa afafadagi daitya organization singna pugadabani haina Universal Mothers Organization UMO gi president Moirangthem Sorojini Laimana phongdokre ngasi lamphel pata laiba UMO gi masaloisang singi mihut sing yauna pangthokiba pawgi mifam amada organization asigi president M Sorojini Laimana makhatana phongdokhibada class 10 amadi class 12 exam thagadoriba mairoi singi khanbiraga January 13 dagi isai nongmai hausi sumang lilana singba tawbidana ba haijakhrabasu ngasi fawba pangthoktuna lakli masina maram oiraga exam thagadoriba mairoi singda akaiba kaya pirakli UMO bu nupi ngakta gi oiba lupni haina usitabadawna tawribasing hayengdagi drive chathaduna athingbasigi mayokta pangthoklamba hotnarabadi thugaigani maduda tholokpa apha phatagi daitya masa masana pujagadabani loinana loktak pat mayaida nupi oibi kaya yauna nisa saduna nataba thaba kaya satharibasing asidasu drive chathaba hawragani haikhi